Kerwit na pang kileno Hasbola yakibriu jongkari Israel klem ka jingma. Kileno Hezbollah kibadai na po jongkari Lebanon. Bat balaseng ya ketika kunhun leno haus nam syajar kanai par. Bat balalam kemat hakatei kapor da'u Hasan Nasrallah. Mentah kita kileno Hezbollah kiladei sakawai pat kaseng leno kabala yarab ya kileno Hamas. Bat ba kilalong uting pengkiang baklain bortam jongki sipai Israel. Katkum kajing pelajing tip dagit kod jongkate kaseng leno kilakam batang hakashisngi kilayok ban kruit hadu shiposin kenti yaki benta bakongsan balaju penunkam daki sipai Israel. Bat kita kileno kilakam ba kilayok ban penpra yaki benta bakongsan baki sipai Israel kiju penunkam. Kita kileno Hasbola kilakam bakila kruit napang daki misal ban penon kamru daki drone ban penkit ya kita ki misal bat baki sipai Israel kilakam bakate ke jing ther misal daki kita kileno Hasbola kalashim ya ka jing im jong ki sipai kumju iro ya ki riu pajba kibadon hak te ki jaga bala kruit misal daki kita kileno Hasbola kila kruit misal shaki benta jong ka not Israel kibahap hajan jong ka shnong honin menin ka khanyo tarik uddesembar bat ya kate ka jing ther misal kileno Hasbola kilas dang ban kruit nadu kapor pra shiteng menstep bat ban penkot hadu kapor lai shiteng jong ka no phaisi haba pen phai kelapat nakalang kisipai IDF jong ka Israel kilakam bakilayok ban pen phai bat ban kruit bom ya kita kileno Hasbola dakeba kila kruit daki lingson yapom nasun bat ban bom napang ya kita ki jaga bakileno Hasbola kila persang ban buktem hadu menta layok jingtip baki pajba kari Lebanon kila yap kumba kat sangut bat sangut kita ki nong Israel kibalaya phakate ka jingya pen ibor bam mar kalian lada kate ka jingya kun hapreng kileno Hezbollah bat ki sipai IDF kadang yai peteng kala ban bu jingma ya ki sipai Israel naba menta kidang yakun bat kileno Hamas kani kala ban wanra ya ka jing pentron ya ki sipai kari Israel la kalong hakit tiar siap komjuru hakaliang ki borsipai namar tang se ekin pa ya ki sipai ban yada yakari nakiriu wa trangsnam